23rd 11, that is Saturday. Myntri rang bak duk keri Narendra Modi mentakasi ulah plie patba ya ke International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA arajar arpausau ha Bharat mandapam ha New Delhi kani kadai kasian ka Beningkong baya ka ITU WTSA la Pynlong hapok ri India bad hapok ka than Asia Pacific Narendra Modi ulah plie perdaru ya ke India Mobile Congress arajar arpausau ka bapra ha kani ka program ha ba ai jingkren ha kani ka sngi Myntri rang bak du ulah ong bamenta kari India kadai ka wei nakiri bala jam syakmat tam ha ka bayadai bad karukom Treikam Kam bat kiwe kirukom Treikam kibakum kani ula ongru ba kari India kala Pynlong ya ka digital connectivity kum ka Atiar ka ba Kongsan ha ka ban penbit penbiang ya baro kikam kijam. प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना।